Nadurawk, Jahobs tas sema, frot l-imħabba li zjed bnejn, għalik l-anġ li tlong titnijet, inti l-ena tal-bnedmejn. Naduraw, Jahobs tas sema, frot l-imħabba li zjed bnejn. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Kemm nixtieq li ninvistawk u Ġesu sagramentat f'kull altar fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Kemm nixtieq il-lub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jgħarfux biex tanqlub lilek kontati. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Imma għaliex għal-waħda tajtni kollha lilek innatija bħala vittma ta' imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatlet insieni f'idi u tama kat-tarfija u bin-nar tal-imħabba mlieni. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xered dejjem il-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Skont il-ferma tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li jinti bismewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikun li tritint kif fis-sema jgħidha fl-art. Nagħtu kull jum għadina l-lum għafru l-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalin. Taddani x'tiġrejt iżda l-Islam id-dien. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, kien berkenti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għadisa Marija umma li utlab għalina mitin bejn issa u fis-sijat għal-mekħana. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna isma' tal-tagħna ħles jenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima uri l-inti jomna, għalik isma' tal-tagħna, dak li twilet għalina rrid tkun bniedem bħalna. O Ġesu għafrina l-dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna rewieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl misteru tal-fer, ma daġalġu Gabriela ħabbar Sidna Marija li kellha ssir omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi żalnatek kull tritient kif is-sama jekda fl-art. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nislema nik Marija bil-grazzi mimlija l-murejmija, kim birkenti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Sia Manica Maria, per grazia mia almolemia, che perché inte fost in sambira che il frotto al giuftia Gesù. Gloria nel Messia, nell'Ebeno, nello Spirito Santo. Maria Santissima Udrelenti Omna, Alicis Mataltana, Dacletuire Talina, Ridicum, Diedampan, O Gesù, offrin in the meat, Harisna Minatan Fair, Ulgenere, quella l'actor d'altri andom zon, Tahnienati, e considerano contemplare fettini mistero tal fair, Medicina Maria Marata Zo, Ribata Santa Elisabetta, Messierna. وابزة كل يوم أتينا اللوم أفرن دميتنا فالمنا أفرن منه هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب إذا الإسلام الدين يمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوف السيات الميت نمن جلوريا كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم ماريا سانتسما أودرنتي يومنا عليك اسمك تلتانا ذاك لتويلة علينا لتكون ميدان فان وجسو آخرنا النبيد هرسنا من نار تنفع والجنة الأربح ولا ركتر ذاك عندهم زون تهنيناتي considerando contemplare il mistero tal fer متى سيدنا جيسوس كريستوس تويلات في الأرض بتلم مسيرنا اللي انت في السماوية يتقدس اسمك تجي صنعتك كل فتين في السماء ده في الأرض Messia Maria per grazia memnia almolemia perché inte fost in sambira che frotta giuftia Gesù Messia Maria per grazia memnia almolemia perché inte fost in sambira che frotta giuftia Gesù Messia Maria per grazia memnia almolemia perché inte fost in sambira che frotta giuftia Gesù Messia Maria per grazia memnia almolemia perché inte fost in sambira che frotta giuftia Gesù Messia Maria per grazia memnia almolemia perché inte fost in sambira che frotta giuftia Gesù
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Isliema għalik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-munajmija, kimbirek inti fost n-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla Qabalina mit-timmi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Isliema għalik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-munajmija, kimbirek inti fost n-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla Qabalina mit-timmi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Isliema għalik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-munajmija, kimbirek inti fost n-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla Qabalina mit-timmi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Isliema għalik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-munajmija, kimbirek inti fost n-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla Qabalina mit-timmi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Isliema għalik Marija, bil-grazzi l-mimlija l-munajmija, kimbirek inti fost n-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla Qabalina mit-timmi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Uri l-inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina l-lubitna, ħarisna minna tal-infer, kull ġenner r-reħ kolla l-aktar dak li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-raba misteru tal-fer, meta sidna Marija u Giuseppe prezentaw il-benam Ġesu fit-tempju, missierna. Missierna li jinti f'isma u jitqardes jiġi saltat, ikun li trittiet kif fis-sema jinka fl-art. Hobżna ta' kull jom matina l-luma, frinna d-dumitna pal-ma nafru l-minuħati għalina, l-għaddaħanix fit-tġrej pizda l-isna mid-denja. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Sema għalik Marija, grazza l-ġennija l-Murejnija, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina mit-imbejn issa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Gloria lill-Missier, lill-Liben, l-Ispiritu Sant. kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Uri l-inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina d-dumidna, ħarisna minna tal-infer, u l-ġenner r-reħ kollha għandhom bżon tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-fer, meta sidna Marija u Giuseppe tilfu l-benhom Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju. F'nofs l-għallima jismagħhom u jistaqsiju. Missierna li jinti fis-smawiet jitgħad smek tiġiżannatek. Ikun li trid inti fis-sama ekda fl-art.
لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا مدني آمين. Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو كيف كان بالبر والسوداء يبقى داير تدايم Maria Santissima Ora Lentiomna عليك اسم التلقان داخل تويلك علينا رزقهم ليدامقان O Gesù غافلنا ذنوبنا خرسنا من نار الفعل والجنة للربح والله الأكثر دارك اللي عندهم بزون تهنينا فيها سالفة رجينا سليا ملك سلطان أم تهنينا هيا هلوة سلام عليك ليلك ناي ولا شهر طول فقاتي ولتاب ليلك الاثنين واحدة لنب وضلف قدنا البيت الموت أيام قدتان قهوة الليل قهوة الليل تيقظني Urina وردان الطرفنا من جسو فرط امبير اكتا جوفتيا وهنينا وقبيا وهلوة وفيرجن ماريا تلوبالينا قديسة وأم الله بشكو يستحق لنا نكلواتنا كريست سكونت الفيمة الباب سيرنا لينت في السماوية تعدز اسمك تجزر ناتك كل تتين في السماء اكدا فلارت أبصر كلهم واتينا أغفرنا في بيتنا المنافق نهاتي ياري لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا بالدنيا Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو كيف كان بالبر والسوداء يبقى دايم تدايم نفتكر فوتنا للرواح البركاتوريو سيرنا لينت في السماوية تعدز اسمك تجزال ناتك كل فتين في السماء اكدا فلاك أبصر كلهم واتينا أغفرنا في بيتنا المنافق نهاتي ياري لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا بالدنيا Sliemanik Maria Belgrat Mimli Almulemia Kimbir Kente Fost in the Sambira Frota Juftia Jesu Adisa Maria Malla Itlabari Metemri Sofesia Talmotana Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو كيف كان بالبر والسوداء يبقى دايم تدايم آتيهم ملياي المسرح احتديا داو تدايم يسريوم في الباتي ملياي هنينا ريستو هنينا ملياي هنينا ريستو اسمانا ريستو الأطارتان سيرتيرن الله ابن الله لبداية الدنيا سبيرتو سانتو والله كتاب دي صلى ويها امقات سمريان آت أم الله امقات الفيرجنة الفيرجنة أم تا كريستو
أم الكنيسة اطلب علينا أم تالهنينا اطلب علينا أم تالغراتسيا الله اطلب علينا أم التامة اطلب علينا أم لزيت صافية اطلب علينا أم لزيت نظيفة اطلب علينا أم فيرجني اطلب علينا أم بلتبة اطلب علينا أم لتستوء المحبة اطلب علينا أم تلاجب اطلب علينا أم تالبرر الطيب اطلب علينا أم تمين هلقنا اطلب علينا أم تمين سلبانا اطلب علينا فيرجني كله قائل اطلب علينا فيرجني اللي تسوق كل قيمة اطلب علينا فيرجني اللي تسوق كل فهرية اطلب علينا فيرجني كلك ستة اطلب علينا فيرجني كلك نينا اطلب علينا فيرجني دايم مربوطة ملا اطلب علينا مرة القدسية اطلب علينا رون تليرف اطلب علينا بيدو الفيختانا اطلب علينا أمارة الإسبيرتو سانتو اطلب علينا أمارة كل جراتيا اطلب علينا أمارة كل تيبا اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب علينا تورة دافيد اطلب علينا تورة لابوريو اطلب علينا دار الديب اطلب علينا أركة الربطة الجديدة اطلب علينا بيبة السما اطلب علينا جوبة فلودو اطلب علينا ساحة المرضى اطلب علينا كينت المتنبي اطلب علينا فرش الميجرانتي اطلب علينا فرش المنكتي اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطانة الأنجلي اطلب علينا سلطانة البطريركي اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المرتي اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفيرجني اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسلة من عيلة والتبع اطلب علينا سلطانة مطلة في السماء اطلب علينا سلطانة الروزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا حروف طالة لتناهي النبيت الدنيا اغفر لنا لطلبك ولك حروف طالة لتناهي النبيت الدنيا اسمعنا لطلبك ولك حروف طالة لتناهي النبيت الدنيا هل علينا يطلب علينا قديسة وأم الله بشكون يسبق لنا نبواتنا كريست نيتول ومولين يوجبك السهل نفضان البوست قديس اللي منه سمايت اللي هنت أمك ماريا للكارن جريما والفرانجيست بورتيلي وبالانترجسيون الفيرجني ماريا متلا السما من ذاك الزمين بآية الشر تاعت بيت تغراتسي فوقنا عطينا قلب صافي وطيب باش نمشي يعمل كماندمنت تياك نتعلم نحب ليلة فوق كل شروطنا بحالنا نفوسنا سكن جورناتا واحدة نرجع دوك في الجنة بكريستوس سيدنا ثلاثة بمارية المدنة بجهة 3 أيام الجسم تاعها دام في الأبد الشوقة المدنة تبينو للكرم جريمة السيمانيك ماريا بالجراتس المملية الملايمية امبيرك انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجوف تياك جسو السليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملايمية امبيرك انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجوف تياك جسو السليمانيك ماريا بالجراتس المملية الملايمية امبيرك انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجوف تياك جسو وماريا لتحال في الدنيا من ارتبع اعلان جراتس نهرجو منا من ارتيا Solit od mine special.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażjis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-Bira Alla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek il-klor glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Għall-benefatturi ħajnu mejtin ta' dan is-santwarju, missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, kimbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Jibqal dejjem ta' dejjem.
ċelebrant tal-qoddisa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Akkompanjat Monsinjur Carmelo Refalo mill-Arċipriet tal-Parroċċja ta' San Bastjan ta' Ħalqormi Dunkarist Zammit. Nilqgħukom għal din l-Ewkaristija minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, lilkom hawnhekk preżenti u lil dawk li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali, partikolarment permezz tal-UTV. Illejla għandna magħna l-Arċipriet tal-Parroċċja ta' San Sebastjan Ħalqormi, Ewkarist Zammit. Jata hawnhekk se jmexxi din l-Ewkaristija tan drabi nitolbu għal din il-komunità u l-komunità tagħna flimkien mal-intenzjonijiet ta' diversi nies illi llum ressaqna f'riġlejn l-altar qabel il-barka sagramentali. Għalhekk se nżommukom ħafna fit-talb tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Aħna niġu l-Knisja għax falla l-imbierek insibu s-serħana. U f'dan il-post qaddis Alla jagħtina s-serħan tiegħu billi jafdana taħt il-ħarsien ta' Ommu. Ejjew nitolbu għal Madonna biex fuq kollox iżommna qrib ta' bina Ġesu u tatina l-grazzja fid-dawl tal-Vanġelu tal-lum illi fil-qalb tagħna tassew ikonna il-ferħ għax din hija x-xewqa ta' Alla għal kull wieħed u waħda minnha. Nibdew eżisti jgħid l-Ewkaristija din il-laqgħa tagħna ma' Alla billi narfu n-nuqqasijiet tagħna. Ejjew nagħmlu għat-tandiema u nitolbu sabiex il-maħfra t'Alla tinżel fuqna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Infaħru l-Alla flimkien, glorja l-Alla fil-oli tas-smawiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irodulek ħajr għal-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu,
Muli Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Muli Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu l-kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Fittxu lil mulej il-koll, intom l-umli tal-art li tagħmlu ordnijietu. Fittxu l-ġustizzja, fittxu l-umiltà, biex forsi f'jum il-korla tal-mulej ikolkom fejn tistkennu. U inħalli f'nofsok poplu umli u imċekken. U fisem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Iżrael. Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem ieħor u l-sien qarrieq ma jibqax iżjed f'ommhom. Hekk li joqogħdu jirgħu u jistrieħu bla ma jbeżżagħhom ħadd. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa' lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej ħares lill-barranin. U iżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom tirqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, qisu s-sejħa tagħkom, għax mhumiex ħafna fostkom li huma qorrief skont il-qis tad-dinja. Mhumiex ħafna is-setana, mhumiex ħafna in-nobbli. Imma Alla għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat il-qorrief. Għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf minant Alla, ġustizzja, dusija u fidwa, biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ifirħu itennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif ra l-folol, Ġesu tala fuq il-muntanja, qad bil-qiegħda, resqu lejh id-dixxipli tiegħu, fetaħ fommu, qabad jgħallimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Ħenjin intom meta jajrukom, jippersegwitawkom u jgħidu kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kieku kellhom jintilfu l-kotba kollha tal-Vanġelu, kieku għall-ħares qatt b'xi mod kienu jinħarqu jew jeqirdu il-kotba tal-Vanġeli li għaddew lilna. U konna nsalvaw din il-paġna biss ta' 8 beatitudnijiet fejn għal 8 darbiet Ġesu qed jgħid ħenjin. Jiġifieri ifirħu. Ifirħu għax l-istil tem barra jista' jkun ma jaqbilx mal-istil tal-qalb tiegħi, dak li qed tfittex qalbi. U meta jien anke mmur kontra l-kurrent u nagħmel dak li qed jgħid li Ġesu hawnhekk, ħini jint li ġġib il-paċi. Ħini jint meta tlaqqata fuq wiċċek u jippersegwitawk. Ħini jint meta lest li tiftaqar fl-ispirtu biex issirani f'dak li hu ta' Alla. Il-kelma ħenjin, imberkin, hawnhekk San Mattew qed jgħidha f'dak li huwa il-Vanġelu miġbur fit-8 frażijiet, tant li jgħidu li s-salib tal-Kavallieri ta' Malta għall-Kavallieri u l-Ordni ta' San Ġwan, dak is-salib bit-8 ponot kien ifakkarhom f'dawn it-8 kelmiet li huma il-ġabra tal-Vanġelu. Kien hawn nies illi jagħmlu minn ħajjithom l-istil tal-Vanġelu. Tantu hekk li San Pawl waqt li qed ikellem lil-Korintin jgħid kif Alla jagħżel nies li quddiem id-dinja jidhru boloħ biex iħawwat l-għarrief il-min jidhirlu li hu xi ħaġa. Interessanti jgħidilna San Pawl kif Alla jagħżel id-dgħajef biex jagħmel xi ħaġa kbira. Dil-kelma li għadna kemm smajna fil-Vanġelu, dgħajfa. Imma ktiġi mill-qwa li l-bniedem kapaċi tbiddillu qalbu u ħajtu. Alla ħażel nies li huma mistkerħa mid-dinja, nies li mhuma xejn biex iġġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Għax qed nieħu din is-sentenza? Għaliex jiena nistaġeb kif Alla għażel nies sempliċi minn post bħal huwa il-lokalità li qegħdin fija, il-parroċċa tal-Arb. Qed nitkellem hekk għaliex ma nistax naqbes
anniversarju illi qed jiġi ċċelebrat dil-ġimgħa sewa sew fl-4 ta' Frar. Li jfakkar 100 sena minn meta wieħed żagħżugħ twajjeb mill-Arb li kien jismu Franġisk Portelli. Qasam ix-xerja ma' Carm Nigrima il-messaġġ tal-Madonna minn Tapino. Qed nitħaddet minn Franġisk Portelli li huwa mitfun hawnhekk bis-swit Carm Nigrima li kienu joqogħdu fl-istess triq intu dieħel l-Arb fil-parti jgħidula l-Fgura. Dawn it-tnejn kellhom messaġġ mill-iktar importanti. Minn dil-kappella fl-1883 il-Madonna qaltilha lil Karmni ejja ħarġet għax ma kien hemm ħadd fil-kappella u reġgħet daħlet u qaltilha se ddum sena ma tiġi se timrat imma nixtieq li inti ixxerret id-devozzjoni ta' xiex. Ta' 3 Ave Marijiet. Interessanti għax il-Madonna fl-Urd, Fatima, ejdu Rożarju. Hawnhekk Tapino 3 ijiem dam il-ġisem tiegħi mitfun fil-qabar. Ejdilhom jgħidu 3 Ave Marijiet għax il-mewt mhix l-aħħar kelma kemm għalija u kemm għalikom għax l-imħabba għalluha mħabba u min imisma' dik l-imħabba ma tmut qatt. Mela l-mewt għalikom mhix full stop imma koma għax mal-mewt il-ħajja ma tintemx imma tinbidel. Sentejn wara tmur titkellem ma' dan iż-żagħżugħ. Ommu kienet Vincenza. Missieru minn Nadur ġie joqgħod hawnhekk ġab il-familja toqgħod l-Arb għax kien il-gwardjan tal-fanal tal-Olja ta' Ammar. Biex ma joqgħodx jiġi minn Nadur ġie jgħix hawnhekk l-Arb. U dan Franġisk Portelli flimkien maħutu ġie ħdejn il-Madonna Tapino u għamel weda. Jekk ommi li jien marida tfieq jien niġi nixellek flimkien maħuti id-dawl taż-żejt biż-żejt hawnhekk f'din il-kappella. Għandna l-ewwel miraklu reġistrat li ta' xhieda ġurumentata għalih, partikolarment quddiem l-Arċipriet tal-Arb ta' dak iż-żmien li seħħ dan il-fejqan imniżżel u reġistrat. Qed nitkellem għax in-nies ma tantx jafu dwar din l-ispiritwalità. Lil Carm Nigrima jgħidilha lil il-Madonna minn Tapino ikkomunikat miegħi, jiġifieri kelmitni 6 darbiet. Veru li moħħbi dar-raġel jew daż-żagħżugħ. U x'qaltlek il-Madonna? Lila qaltli biex inkun devota u nxerret id-devozzjoni ta' 3 Ave Marijiet. Lili taf x'qaltli? Biex jien stess u imbagħad ngħid lin-nies ikunu devoti tal-pjaga moħbija. Aħna fil-Via Sagra ngħidu il-5 pjagi. 2 fl-idej, 2 fir-riġlejn u d-daqqa tal-anza, 5. Imma l-iktar ferita li hija moħbija kienet dik tal-injama tas-salib x'in Kristu kien jaqa' u fil-fatt x'impoġġjawh fil-liżar, il-liżar ta' Turin l-iktar teba ta' demm li ġor hija dik tal-ispalla. Mela Franġisk kun devot tal-pjaga. Wejt lin-nies ikunu devoti tal-pjagi. U aħna nibdew ngħidu imma x'għandu x'jaqsam Tapino mal-pjaga l-moħbija. Il-pjaga l-moħbija tar-Redentur x'għandha x'taqsam ma' Tapino. Araw ftit jagħmel sens li l-Madonna qed tgħidlu kun devot tal-pjaga moħbija. Wejt lin-nies ikunu devoti tal-pjaga l-moħbija. Tgħid għax Tapino jiġu ħafna nies bil-pjagi.
Tejtax il-Madonna iġġib ħafna nies li għandhom pjagi moħbija. Tejtax għadda 100 sena mill-mewt ta' Franġisk Portelli u 175 sena minn meta twilet da' Franġisk Portelli. U n-nies illum sal-ġurnata tal-lum ġiet bil-pjagi moħbija ħdejn il-Madonna. Qed insaqsi. U l-pjagi huma l-aħħar kelma? Kif għal karm il-Madonna qed tgħidilha il-mewt mhix l-aħħar kelma, ejt 3 Ave Marijiet għax daqshekk dam il-ġisem tiegħi 3 fil-qabar. Lil Franġisk qed tgħidlu pjaga l-moħbija għax meta jien u int inħabtu wiċċna mas-salib niġu fil-kriżi tal-fidi. Kemm nies meta ħabtu wiċċhom mad-tbatija għatow qalbhom ma baqgħux imorru l-Knisja. Tilfu l-xi ħadd tagħżiż u rribellaw bil-weġa' r-rabja kontra Alla. Kemm nies għandhom feriti fil-qalb tagħhom kawżati minn dak li jista' jiġri lil kull bniedem jew li nies oħra kkawżawlhom u imbagħad forsi jeħel Alla u għandi ferita moħbija. Imma l-ferita hija l-aħħar kelma, jew in-nies qed tiġi ħdejn il-Madonna ta' Pinu bil-feriti tal-ħajja biex isibu l-fejqan. U l-fejqan fejn insibuh? Fil-pjagi ta' Kristu. U l-Madonna teħodna għand Ġesu. Il-Madonna ta' Pinu teħodna għand Ġesu biex aħna bil-pjagi tiegħu infiequ. Almenu kif jien nittratta r-rabja, kif jien nittratta l-inċertezza, kif jien nitratta d-dubji tal-fidi, kif jien għandi nġipruħi quddiem is-slaleb ta' tbatija, l-inċertezza, s-solitudni, il-mewt. Dan hu l-messaġġ ta' Franġisk Portelli li nhar l-4 ta' Frar jalaq 100 sena mill-mewt tiegħu. Intom li qed tisimgħuni wasluh dan il-messaġġ. Tgħid il-Madonna ta' Pinu għażlet lil Karmni Grima xebba sempliċi u dar raġel fommu siket, dal-ġuvni fommu siket. Hekk dak li qalilna San Pawl, Alla għażel lil dawn in-nies minn dan ir-raħal kwiet pittoresk, storiku tal-arb biex minn hemmhekk iwassal lil kulħadd. Għax illum hawnhekk ġew nies minn kull rokna, daqshekk mal-temp. U min jaf x'hemm miktub f'dawk l-ittri taħt l-artal ta' dawk in-nies illi marru ħdejn il-Madonna u esprimew ruhom jew kitbu jew talbu jew ġew fiskiet bil-pjagi moħbija. Ħassejt li għandi nagħmel dil-pritka għax intom devoti tal-Madonna ta' Pinu. Naf nies li jiġu mill-bogħod li ma qatgħux qalbhom, li forsi ma fequx u baqgħu jsibu s-sosten tagħhom fil-Madonna. U allura bir-raġun, illum ngħid lilkom. Meta tiltaqgħu mal-pjagi l-moħbija, meta tiltaqgħu ma' ċirkustanzi ta' diffikultà, weżnuhom lin-nies bl-għajnuna tal-Madonna u bil-pjagi ta' Ġesu. Meta tiltaqgħu intom stess ma' ċirkustanzi ta' żgħażagħ jew nies li qatgħu qalbhom, għamlulhom kuraġġ. Alla tagħna ikbar mill-pjagi tagħna, anzi ġarrab il-pjagi u li kien l-iktar innoċenti biex aħna nfiequ bil-pjagi tiegħu intom fiqtu. Ħanieqaf hawn nixtieq inkompli iktar. Imma nħoss li intom li tiġu hawn għandkom tkunu l-ewwel apostli, dixxiepli, xandara ta' dal-messaġġ li ġie minn dil-kappella ċkejkna, abbandunata fir-raba, meta l-Madonna sejħet, ejja. Dawn in-nies ma kinux jafu teoloġija, ma kinux nies kbar, imma Alla għażel lilhom biex jiġbed il-qlub. U llum qed jagħżel lilna. Madonna, għat-talb tiegħek fejjaq il-qalbna. Fejjaqna mill-velenu hekk li jista' jistordina. Fejjaqna mis-solitudni u l-qtih il-qalb.
Fejjaq Madonna lil min qata' qalbu mid-dinja, min ma qata' qalbu minnu nnifsu, qata' qalbu minn Alla. Serraħna Madonna fin-nuqqas ta' mistrieħ li għandha l-qalb tagħna. Ħalli ma nħallux il-vojt tal-ħajja tagħna mingħajrek. Int li tagħti sens il-ħajjitna. Hekk minn das-santwarju għażiż. Il-Madonna qed tinqeda bik u bik li qed tismana biex twassal dal-messaġġ. Int li għandek kull tip ta' ferita. Int li ġarrabt pjagi moħbija jew murija. Int li qtajt qalbek. Ġesu permezz tal-Madonna jista' jfejqek, irid ifejqek, irid iqajmek, irid jirxuxtak, irid li inti ssib il-paċi tal-qalb tiegħek. Amen. Wara li smejna din il-kelma ta' tama u ta' kuraġġ, ejjew issa nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bad taħt Ponzu Pilatu, mietu tifnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn mwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'fomm il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa indur lejn Alla il-Missier tagħna li għandu qalbu miftuħa għal bżonnijiet tagħna u proprju nippreżentawlu dak li qiegħed jinkwieta lilna u kif ukoll nitolbuh għal dawk li talbuna sabiex nitolbu għalihom. Nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja biex tibqa' dejjem tgħix din il-mentalità ta' Kristu murija lilna fil-Vanġelu tal-lum. Nitolbu. Għalina l-kol mulej biex fik u fit-toroq li tmexxina minnhom insibu tassew il-paċi u bil-ferħ ta' qlubna. Nitolbu. Għalina nfusna u għad-dinja biex dejjem tara fil-ferħ veru, il-paċi vera, ma tinstabx fl-affarijiet li għaddu imma fl-imħabba u fil-maħfra tal-mulej. Nitolbu. Nitolbu dawk il-persuni kollha li jħabirku, li jaħdmu biex fid-dinja jkollna l-paċi. Kun int mulej il-qawwa u ħarissom minn dak kollu li huma esposti għalih. Nitolbu. Nitolbu koll illum għal ħutna għal-familja Salezjana, l-lum id-dinja l-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Ġwan Bosco. Nitolbu għas-Salezjani biex il-mulej jkompli jbierek il-missjoni tagħhom, il-karizma tagħhom u jkompli jżejjen l-ordni Salezjan b'vokazzjonijiet ġodda. Nitolbu. Permettu li nagħmel tarba partikolari għal tant nies illi għallulna biex nitolbu għalihom. Partikolarment dawk li qed ħabtu wiċċhom mal-mart u dawk li qed jgħidu grazzi lill-Alla
Nitolbu għal komunità tal-Ursolini, talb partikolari. Ringrazzjaw l-Alla għal preżenza tagħhom. Għal Dun Ewkarist, l-Arċipriet tal-parroċċa ta' San Bastjan tiċċelebra 90 sena, 90 birthday. Hekk nitolbu għalih biex ikompli jmexxi l-komunità fl-ispiritwalità. Nixtieq fl-aħħar imma mhux l-inqas nagħmlu talba ta' solidarjetà ma' l-isqof tagħna Anton. Jiena l-iktar li nara li l-isqof tagħna l-messaġġ li jwassal u dakinhar waslu minn hawnhekk tafu x'qed ngħid mis-santwarju ta' Pinu. L-isqof tagħna huwa missier. Mhux biss għax intelligenti, mhux biss għax jaf x'qed jgħid, mhux biss għax għandu raġun. Għaliex huwa missier. Għax huwa missier jaf x'għandhom bżonnu liedu. Walek nirringrazzjaw l-Alla għalih u nkomplu nitolbu għalih. Nitolbu. Fiskit ta' qalbek għamel issa it-talba tiegħek. Ejjew nafdaw lil nafusna, il-familji tagħna, il-komunitajiet tagħna, lil Malta u Għawdex tagħna. Ejjew inkomplu nafdawhom kif dejjem għamilna taħt il-ħarsien tal-Madonna, mod speċjali taħt il-ħarsien tal-Madonna ta' Pinu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier illi jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju u t-tifqir u l-glorja tismu, il-ħtiġijiet tagħna l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej, aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek il-qaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Ukoll. Nerfgħu lubna il-fuq Nerfgħuhom lejn il-mulej. u niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek Missier fetħinna il-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu bil-qaddisin aħna ntennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli ta' smewiet. O Alla, int sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem
ikun qaddis bħalek. Ħares mulejlin dan il-poplu tiegħek l-inġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-koll u liedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nirsqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Aziz Ġesu li hu waħdu l-ġust tallu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, bierek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib. Ħal-kalċi mimli jinbit, reġa' ratti l-ħajr, taħ li l-ħbiebu u qal: ħudu u bixorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-fer. Nistennew sa ma tiġi l-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li huwa lejt tagħna u slim tas-sewwa lina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma illi tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn daw kollha li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton. Ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu missierna ma' San Ġusepp, l-Apostlu missierna San Pawl, San Ġwan Bosco u maħutna l-mejtin li aħna nafdaw fil-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid, meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem ta' dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżies, ejjew induru lejn Alla, il-missier tagħna, u bħala wliedu ntennulu missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritin kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salva l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, illi jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Ġesu, la tħares illum lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Bħal aħwa, ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Eżis, danu Ġesu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan huwa l-paċi tal-qlub tagħna. Ħin jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżdejn nisma' waħda u ruħi tkun fejqa. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ġesu, ejja għandi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. La tħallina qatt ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla.
Fl-aħħar tal-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet għal min jixtieq joqgħod magħna. Għall-intenzjonijiet tiegħek u ta' dawk kollha li għandhom bżonn, imma l-iktar minn talab grazzja u ma qalax. U jew niftakru f'dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Intom ħarġin mill-Knisja illum iktar minn qabel, ħudu magħkom littra il-bulettin. Hemm miktub dwar da Franġisk Portelli. Imma l-iktar dak li se nagħmlu nhar il-ħamis se ssir qudiesa fil-Knisja tal-Arb, peress li kien mill-Arb imexxi l-Arċipret Rever Sultana, imbagħad lilkom nistedinkom fit-3:30 ta' wara nofsinhar nhar is-Sibt li ġej, fis-sala taħt it-Suntir tas-Santwarju. Ejjew ħalli nkunu nafu iktar dwar id-devozzjoni tal-pjagi l-moħbija, imma l-iktar illum il-pjagi l-moħbija fis-santwarju. Nispiċċew għal-ħabta tal-5:30 bejn it-3:30 u 5:30. Imbagħad hawnhekk fis-6:30 l-isqof tagħna jagħlaq b'konċelebrazzjoni li tfakkar il-100 sena mid-daħla fid-dar tal-missier ta' dan ħuna Franġisk Portelli lil Madonna waslitlu messaġġ hekk importanti. Tinsewx it-2 ta' frar il-Gandlora. Hawnhekk it-berik tax-xema isir fit-8:30 waqt il-qudiesa ta' 8:30 ta' filgħodu. Bil-wieqfa. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk illi bdin lajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Il-barka talla tinżel fuqkom u fuq il-familji tagħkom. Il-missier u l-iben u l-Ispiritu Santu immorru ngħixu fil-paċ ta' Kristu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Morru u għejxu fil-paċ ta' Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd.